U Petrovcu je održan organizacioni odbor za postavljanje obeležja porušenih manastira na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. Poštovani gledalci, evo nas danas u boračkoj organizaciji opština Petrovac na Mlavi, a povod je jako lep. Vodi se jedna akcija gde stoji opštinsko rukovodstvo iza nas, imamo podršku, konkretno od zamenika predsednika Gorana Ristića i ostalih rukovodioca. Danas, pored mene, ovde će učestvovati idejni tvorac svega ovoga, novinar, književnik Predrag Dača Mirković i arhitekta Živorad Životić, naš zemljak iz Kule, a ovo su ljudi koji su osmislili zajedno sa manastirom Rukumija i ocem Simeunom onaj spomenik na Vranjevcu koje je nedavno otkrio predsednik države Tomislav Nikolić pre par godina, a samim tim vodimo sličnu akciju. Radi se da se iz istorije, od zaborava, otrgnu svi porušeni stari manastiri, crkve, manastirišta, kako u opštini Petrovac na Mlavi, tako u Braničevskom okrugu. Pored ovih ljudi koje sam ovde pomenuo, sigurno da u organizacionom odboru su i predsednik Solunskih potomaka, udruženja od 912. do 920. Zatim mlavski arhijerejski namestnik Njegoslav Jović, zatim tu su predstavnici muzeja Jasmina Živković, kao i predstavnici, uključit ćemo kasnije predstavnike Turističkog saveza i Stokić Vladana Stoleta. Naši gledalci imali su priliku da vide putem vaših televizija, a i šire građanstvo, da se vodila jedna slična akcija u Gornjačkoj klisuri, gde je sređena nekadašnja mitropolija. Mlavski kraj je poznat po svetinjama i ovde je bilo mnogo manastira i danas, Bogu hvala, ima dosta manastira, ali neki su i besni osvajači porušili. Ja sam pre izvesnog vremena napisao knjigu o manastirištima i manastirima Braničeva. Zove se Svetinje Braničeva i to sam istraživao i jedno 10 godina i te podatke sam naveo u toj knjizi. Dok sam išao po terenu gde su bili manastiri, gde razgovarao sam i sa ljudima i šta znaju o tome. I u Neresnici, na mestu gde je bio manastir, i to veliki manastir, stanem, tu ima jedna kuća i pozovem domaćina da izađe ovamo do kapije, da ga pitam nešto. Pitam ja njega, jeste li dugo ovde? Kaže, koji moj deda i moja baba i paradeda i čukundeda i svi red. Rekao, jesi nekad čuo priču o manastiru? Kom manastiru? Pa o ovom manastiru što je bio ovde. Kaže, tu je tebe neko prevario. Nikad nisam čuo i niti je ikada bio manastir tu. To me je pogodilo jer sam shvatio da narod pojma nema o toj temi. Kasnije sam se uveravao mnogo puta da nemaju nikakvog saznanja. Pa sam raščistio to da vidim zašto taj narod ne zna ništa o manastirima.
Pa jednostavno to nije taj narod. Nije narod koji je živeo tada kada su ti manastiri postojali. To je narod koji je došao posle. Narod 690. godine, 1690. godine došlo je do velike seobe naroda pod Čarnojevićem. Ogroman deo Srbije je ispražnjen. Ovde su čitava sela bila potpuno ispražnjena. I ništa nisu znali ovi koji su došli posle 10 godina. Počela je doseljavanje iz Makedonije, iz Crne Gore, iz raznih krajeva. Oni su došli i nisu mogli ništa da čuju. Nikakvih saznanja jednostavno nisu imali o tome. Tako da svi naši istraživači koji su bili u to vreme, to je druga polovina 19. veka, svi su pisali da ljudi ne znaju o tim manastirima gotovo ništa. I tako da me je to ohrabrilo da tu knjigu Svetinje Braničeva napišem. A što se tiče opštine Petrovačke, ovde ima 15 manastira. 2 manastira ne mogu tačno da utvrdim gde su bila, jer su bila u Ali Begovom Čitluku, a taj popisivač kad je pisao, popisivao i manastire i sve za porez su potpisivali. On je na kraju stavio i ta 2 manastira i ne zna, nije rekao gde se nalazila. To samo ostaje nerešeno. Ovo je sve drugo rešeno. To je 13 manastira koji su bili predmet moga traganja i ono što sam tamo napisao, to je u ovoj knjizi. Sada nam je da te manastire sačuvamo od zaborava, jer su ti manastiri bili čitave istorije, neverovatne. Kako je, na primjer, pravljen manastir Blagoveštenje, o kojem niko ništa ne zna. Nema ni tamo ništa da je napisano nešto. Ništa. To je užasno. Tamo da je bio još jedan veliki manastir, ogroman. Tamo su napravili neku baraku putne privrede pre možda 40-50 godina. Eno još uvek stoji tamo na temeljima manastira. Užas jedan. Šta je bilo još? Mi smo ispustili to, možda arheologija, koja je morala da bar nešto pokrene, da traga za tim manastirima. Nije, mi tako nemamo gotovo ni jedan manastir arheološki obrađen. I nalazimo se sad u takvoj situaciji da to objasnimo narodu. Da na svakom gde je manastir napišemo, gde je svaki manastir, da napišemo na ovom mestu je bio manastir Oreškovica, na primjer. A Oreškovica je bila zadužbina kneza Lazara. O tome postoji podatak.
ta crkva što je pored, nije na njoj građena nova crkva manastirska, nego je pravljena druga. Ali treba pred tom crkvom tu napisati, evo zašto. Zato što su Turci taj manastir razorili do temelja, sve monahe poubijali i opljačkali i konačno predali požaru. Sve je to gorelo. Mi moramo da znamo te podatke koji nisu baš prijatni. Ali to će nam pomoći da shvatimo u kakvom vremenu se je živela ljudi koji su živjeli pre nas ovdje. Kao logičan nastavak ove stvarno izuzetne ideje da se izvrši obeležavanje malo poznatih lokacija naših manastira, manastirišta i svega ono što je značajno za našu pravoslavnu veru. Bilo je izgradnja fizičkih struktura u vidu pravoslavnog trolistnog krsta na postolju koji bi sadržavao i jednu spomen ploču, a koja bi imala sve podatke najkarakterističnije za taj manastir o kome se radi. I cela ta priča oko obeležavanja odredila je da se tehnologija u kojoj ovo treba uraditi bude prilagodljiva različitim lokacijama koja zavisi od pristupačnosti terena, morfologije, dostupnosti itd. Mi smo se opredelili za izradu armirano-betonskog montažnog krsta visine 1,40 m na postolju, dimenzija 60x60 od armiranog betona, koji bi počivalo na temelju od blokova punioca, koji bi takođe bili armirani, iskopani u samom terenu na lokaciji uz sami manastir, koja može biti i liveno-betonska ukoliko se pokaže kao valjana u slučaju podrške lokalne mesne zajednice, lokalnog stanovništva. U celoj ovoj akciji, koja je veoma važna da bi se otrgla te lokacije i ta naša zaboravljena mesta, najvažnija stvar da je zamišljena kao inicijalna kapisla za buduće istraživanja i za pribavljanje mnogo većeg broja podataka o svim tim našim svetinjama. Ovo što je Dača, o čemu je on pričao, sve to je preduzeto iz čistog jednog patriotskog razloga da se našim budućim pokoljenjima ostavi kao obeležje sva ona mesta za koja nam nisu znali i da pokažemo da ta mesta o kojima sada govorimo nisu neka izmišljena, neke legende, nego su to sve ostaci nekakvih struktura, nekakvih bivših građanina koje su održali ovaj narod. Meni je drago da u ovoj opštini nailazim na veoma topao prijem. Cela ova ideja mi čak liči na veoma uspešnu jednu akciju koja, ako bi se proširila našim narodom ovde i dobila podršku svih struktura, počevši ne samo od lokalne samouprave, nego i mesnih zajednica, nego i ostalih organa, pa i nadležnih crkvenih vlasti, može da zaživi kao jedan sveto primer podrške i kao jedan sveto primer patriotskog delovanja u ovim teškim trenucima koji su u našoj zemlji trenutno, koji se odigravaju. Prema tome, sve ovo što sad započinjemo bit će od značaja mnogo kasnije, a mi ovde koji svi učestvujemo na jednoj dobrovoljnoj bazi i koji smatramo da je ceo taj naš udeo je naša dužnost pred sadašnjim pokoljenjima, a posebno pred budućim pokoljenjima. Moj je bio predlog samo, s obzirom na broj svih tih svetih mesta koji se nalaze na teritoriji opštine Petrovac, da s punim pravom možemo da nazovemo to Petrovačkom Svetom Gorom ili Mlavskom Svetom Gorom, i da bi se vrlo značajnim informacionim obeležjima dalo do znanja ne samo turistima, nego i planinarima i svim drugim organizacijama koji učestvuju u pohođenju ove lepe zemlje, da se stavi do znanja da se nalazi na jednom svetom mestu i da to nije šala i nije za podcenjivanje, a da se na onim lokalitetima, odnosno na lokacijama gde
su utvrđene nepobitne brojne činjenice o značaju tih bivših spomenika, da se izvrši podizanje i odgovarajućih spomen kapela, koje bi bile posvećene nekom od svetitelja i koje bi jednom, dva put ili tri put po potrebi bile predmet i bogoslužbenog delovanja. Sve ovo uz podršku lokalnih vlasti može da zaživi uz nevjerojatno malo napora ako svi zajednički i zdušno delujemo u istom pravcu. Ako postoje smetnje iz bilo kog razloga, da ih ne navodim, može da se oteže ovo delovanje, ali mi ćemo, kao što smo do sada radili, i s obzirom da imamo nekakvu analogiju i u postupku i u ponašanju, kada smo gradili spomen krstno obeležje, spomen poginulima na brdu Vranjevcu, koji je spomenuo uvodničar, vodeći se to mnogim tim problemima, mi smo već stekli nekakvo iskustvo u tom smislu i zadobili neko lično, sebi lično neko istrajnost i poverenje da možemo da izađemo na kraj sa tim problemima, tako da ne sumnjam da uz ovakvu podršku, koju lično nisam očekivao, ali koja je evidentna, možemo stvarno da pohvalimo i da kažemo da smo na pravom putu da napravimo veoma, veoma veliku stvar za samu Srbiju, budući da ovakvih akcija, koliko ja znam, u Srbiji još uvijek nema.